kugeza mu 1945. uyu niwe wabaye imbarutso y'intambara ya kabiri y'isi yose. izo nyandiko zerekana ko yaba atarafuye yiyahuye mu mwaka w'1945 nk'uko isi yose ibizi ndetse bikigishwa mu mateka. ko igihuha cyakwijwe mu isi yose ko Hitler yaba yariyahuye ku itariki 30 z'ukwa kane mu 1945 ari kumwe n'umufasha we Eva Braun ari ikinyoma cyambaye ubusa. ngo umubiri we wabonywe n'ingabo z'icyahoze ari leta zunze ubumwe z'abasoviyete mbere y'uko usubizwa mu Burusiya igitaraganya. ngo Hitler n'umugore we Eva bahungiye mu gakave kari munsi y'inzu bari batuyemo, ubundi babanza kunywa imiti yica yitwa cyanide, nyuma birasa urufaya rw'amasasu mu mutwe. gusa muri izo nyandiko FBI yashyize hanze zo zivuga ko Hitler yahunze Ubudage bwari buri mu maga icyo gihe ajya kwibera mu mahoro kugeza yitabye Imana mu gihugu cya Argentine mu misozi yitwa Andes. imwe muri izo nyandiko yanditsemo ko hari amato yambutsaga bamwe mu bayobozi bakuru b'abanazi zikabageza ku cyambu cya Argentine, ubundi bakinjira muri icyo gihugu. ngo na Hitler nuko yacitse urupfu. hari umwe mu bantu banze gutangaza izina wavuze ko ari mu bantu 4 babonye ayo mato, ndetse ko Hitler n'umufasha we Eva Braun bambukiye mu bwato bwaje ari ubwa kabiri. ngo guverinoma ya Argentine hejuru yo guha ikaze uyu munyagitugu ngo yongeyeho no kumuha ubuhungiro ndetse n'ubwihisho. ikibazo wakibaza n'uburyo FBI ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika nyuma yo kumenya ko ubwato bw'Abadage U-530 bwambukije Hitler ndetse n'umufasha we, hakiyongeraho n'ubundi buhamya bw'abantu babyiboneye amaso ku maso badashidikanya na gato ko ari Hitler babonye. umuntu yakibaza impamvu leta zunze ubumwe za Amerika zakomeje kubigira ibanga rikomeye ndetse nta n'umwe wigeze bikurikirana. The program originally scheduled for this time has been cancelled in order that we may bring you reports from overseas. This afternoon, Grand Admiral Donitz announced the death of Adolf Hitler. This death has not been confirmed by Allied sources. mu myaka y'1930 igihugu cy'Ubudage cyari kiri mu bihe bibi. nubwo ibibazo by'ubukungu byari mu isi yose, mu Budage ho byari bikabije. amamiliyoni y'abaturage yari yaravanywe mu kazi. mu mitwe y'Abadage benshi kandi hari hakirimo uburakari bw'uburyo bacishijwe bugufi mu myaka 15 mbere yaho, ndavuga mu ntambara ya mbere y'isi yose. nta cyizere gihagije bari bagifitiye guverinoma yabo Republique Weimar, bari basigaye bafata nk'inyantege nke. ibi byatanze icyanzu ku wundi muyobozi, Adolf Hitler azamukana n'ishyaka rye Nationalist Socialist German Workers Party Nazi. Hitler yari umuhanga ndetse n'inyaryenge mu bijyanye no kuvugira mu ruhame. ibi byatumye yigarurira imitima y'imbaga nini y'Abadage bari banyotewe impinduka. yasezeranije Abadage ubuzima bwiza ndetse no gutura mu gihugu cyifuzwa na buri wese. Abanazi bahaye icyizere cyane abashomeri, urubyiruko ndetse n'imiryango ikennye. ibi byatumye kuzamuka kw'iri shyaka kwihuta bidasanzwe. mbere y'uko ibibazo by'ubukungu bigera mu Budage, ntiryigeze rirenza 3% ry'amajwi yose mu matora nk'ayabaye mu 1924. nyuma y'izamuka ry'iri shyaka mu matora yo mu 1932, abanazi bagize 30% y'amajwi y'abatoye bose. mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1933, Adolf Hitler yagizwe chancelier w'Ubudage. urebye ibyishimo byari mu baturage wakumirwa. bumvaga babonye umucunguzi. iyi guverinoma yari iyobowe na Perezida Paul von Hindenburg wabarizwaga mu ishyaka ryabo bitaga aba-conservatives. ibi Hitler yabigezeho nyuma y'uko yari yaragerageje kudeta mu 1923
igafuba yabaye atujeho gato. Nyuma yo kuva muri gereza yarongeye yubaka ishyaka bushyashya. Nazi yarihaye umurongo w'irondabwoko nk'inzira izatuma abadage batsinda intambara nyinshi bakagura igihugu. Hitler yumvaga ko ubudage bugomba kurwana intambara nyinshi kugira ngo bagure ubutaka abadage bahororokera ari benshi, hazaboneka urubyiruko ruzasimbura abakuze mu ntambara zizakurikira. Intambara ya mbere bagombaga kuyirwana na Czechoslovakia, igakurikirwa n'indi y'ishyiraniro hagati y'Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza. Intambara ya gatatu bagombaga guhangana n'icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, Uburusiya, ngo bagombaga kuhakura imitungo kamere nk'amavuta. Intambara ya kane ngo Ubudage bwagombaga kurwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo yo ngo yagombaga kwitonderwa, bagombaga kurindira bakagira indege ndetse n'amato y'intambara ahagije kugira ngo bishore mu ntambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hitler amaze kujya ku butegetsi mu 1933, ingabo z'Abadage zahise zitegurirwa izo ntambara. Mu mwaka w'1938 yahagaritse igitero yari amaze igihe ashoye ku gihugu cya Czechoslovakia, ndetse hasinywa amasezerano i Munich. Hanyuma ubwo yashakaga gutangiza intambara ku Bufaransa n'Abongereza, ntiyabashije kumvisha Pologne ngo yemeze ko igomba kuba bumwe mu butaka bw'Ubudage. Ni muri ya gahunda ye yo kwigarurira uduhugu twinshi. Hanyuma mbere yo kujya mu ntambara n'Abafaransa ndetse n'Abongereza, yabanze kuyishora kuri Pologne. Iyo ntambara yayishyize ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda mu 1939. Gahunda za Hitler zatangiye zigenda neza ndetse zitanga umusaruro nk'ubwo bari bamaze gutesha ingabo z'Abafaransa ndetse bakinjira mu birwa byitwa Channel Island. Ibi byifashishwaga nk'ibirindiro by'ingabo z'ibihugu byari bihuriye mu bufatanye bwitwaga Les Alliés, harimo nk'Ubwongereza, Ubufaransa n'Uburusiya. Mbere y'uko basenya ibyo birindiro, Abadage bashatse kubanza kwirinda uburyo bwari bwo bwose bwatuma ingabo z'Abafaransa n'Abongereza zisunganya mu majyepfo. Icyemezo cyavuye kuri Gerd von Rundstedt abyumvikanyeho na Hitler. Icyashobokaga ni uguhagarika uguhunga kw'ingabo za Les Alliés, cyane cyane z'Abongereza n'Abafaransa. Gusa ntibyari bigishobotse kuko zari zatangiye guhunga ku bwinshi. Iyi ntsinzi ivuye ku gitutu yashyize ku Bafaransa ndetse n'Abongereza mu 1940 yongereye icyizere Hitler mu bakuru b'abarwanyi, Abadage bose ndetse na ubwe. Nyuma y'izi ntambara, Hitler yatangiye gutegura ibitero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ku itariki 11 z'ukwa karindwi yategetse kubaka ubwato bunini bw'intambara bizifashishwa mu bitera zagaba ku Banyamerika. Ku itariki 30 yari amaze kwitegura kubanza gutera Abarusiya, aza kugirwa inama n'abasirikari bari bamwungirije kubanza kwigarurira uduhugu tumwegereye two mu burasirazuba bw'isi. Yari amaze gushyokirwa. Ubwongereza bwari bwaranze kwemera intsinzwi. Hitler yahise ategura uburyo bwose Abongereza bagomba kujya hasi ndetse bakava mu ntambara zimuhangayikishije. Yari yavuze ko nibatamanika amaboko agomba kubanza kwangiza Abarusiya nk'abaterankunga bakomeye b'Abongereza, bityo bose bakavira mu nzira rimwe. Igitero ku Barusiya cyatangiye ku itariki 22 z'ukwa karindwi mu 1941. Ingamba zo gutsinda ino ntambara Hitler yari yarashyizeho ubanza zitari zihagije. Hagati mu ntambara, Abadage batangiye kwibaza agace bagomba gutera cyangwa niba bagomba gusubira inyuma kuko Abarusiya bari babamereye nabi. Hitler we yari agifite icyizere cyo gutsinda icyo gitero, gusa abasirikare bakuru bari bamwungirije batangiye gutanga amabwiriza yo gusubira inyuma, bisa nk'aho intambara yagendaga yitsindwa. Icyizere gikabije, kumva ko ari igihangange bitewe n'ibitero byashize ndetse n'urukundo rudasanzwe Abadage berekaga Hitler biri mu byatumye yumva ko ari igitangaza, bigatuma atabona neza ububi bwabo bari bahanganye. Nyuma y'iyi ntsinzwi ku Barusiya mu 1941, mu Badage nta n'umwe wongeye gutekereza ibyo gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hitler yaje kubona ko ibihugu bigize ubufatanye bwitwaga Les Alliés
yabyibeshyeho cyane ko hari hamaze kwinjiramo na leta zunze ubumwe za Amerika. Byari bikomeje kuba bibi cyane. Abonye ko ari gutsindwa, yatekereje ko impamvu ari uko atari gukoresha igitugu n'igitsure, ndetse afata icyemezo cyo kurimbura abayahudi. Yavugaga ko aribo batumaga Abadage batsindwa intambara, ngo nibo batumye Ubudage butsindwa intambara ya mbere y'isi yose, ubwo kandi ngo nibo ntandaro y'ibibazo by'ubukungu Ubudage bwanyuzemo ubwo yatangiye kubakorera jenoside yiswe Holocaust, yica abarenga miliyoni 9 bari batuye mu Burayi. Mu kwezi kwa kane umwaka w'1945, uretse kuba Hitler yari ari mu ntambara yishoyemo, yari ari no guhigwa bukware n'isi yose kubw'ibyaha by'inyokomuntu. Ingabo z'ibihugu byari bigize ubufatanye bwiswe Aracyari zagabye ibitero ku birindiro by'ingabo z'Abadage byari mu Butaliyani. Ku itariki 25 z'ukwa kane mu 1945, Abadage bakocoranye n'Abarusiya bafatanyije na leta zunze ubumwe za Amerika zari zinjiye muri iyi ntambara kubw'impamvu z'uko Ubuyapani bwari bwagabye ibitero ku birindiro by'igisirikare cyabo kirwanira mu mazi cyitwaga Pearl Harbor, cyabaga muri Hawaii. Leta zunze ubumwe za Amerika rero zinjiye muri iyi ntambara ziri ku ruhande rwa Aracyari hamwe n'ibihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'Uburusiya. Abadage rero barwaniye n'Abarusiya bafatanyije n'Abanyamerika mu gace k'Ubudage kitwa Torgau. Hitler n'Abadage baratsinzwe. Umujyi mukuru w'Ubudage Berlin urafatwa. Hanyuma rero nibwo bavuga ko ku itariki 30 z'ukwa kane aribwo Hitler n'umufasha we Eva biyahuye. Ariko si iki cyaba ari ikinyoma. Hitler ntiyigeze apfa kuri iriya tariki. Byaravuzwe kenshi ko abantu bambutse muri kiriya gihe bajya muri Argentine babonye Hitler mu bwato. Ndatekereza ari nacyo gituma abantu bavuga bati tugomba naho kuhashakishiriza ku bijyanye n'irengero rye. Mu mwaka w'1945, umusirikare mukuru muri Argentine yamenyesheje umujyi wa Washington ko hari amahirwe menshi y'uko Hitler n'umufasha we Eva Braun baba bageze muri Argentine. Ibi bigahura n'aba bahamya bemeza ko biboneye ubwato U-530 bubatwaye. Iyindi gihamya yiyongeraho ikaba iyubakwa ry'inzu ifite ubwoko bw'inyubakire y'Abadage mu misozi ya Andes muri Argentine. Umushushanyi mu by'ubwubatsi Alejandro Bustiro yemeza ko ari we wakoze igishushanyo mbonera cy'inzu ya Hitler muri Argentine ngo yubatswe ku bw'inkunga y'abimukira b'Abadage babagaho. Cyangwa wenda gihamya ifatika y'uko Hitler atapfuye uriya munsi twayikura mu Barusiya bari bafashe Ubudage, bivuga ko bafashe ibisigazwa ndetse n'ibimenyetso byose byakerekana irengero rya Hitler bakabijyana mu Burusiya kugeza mu 2009 ubwo umunyamateka Nicolas Bellatoni yemerewe gukora igenzura kuri bimwe mu bice by'umubiri byari bisigaye bya Hitler nk'uruhanga. Nta bindi bisubizo byavuyemo uretse kuba nta hantu ADN z'urwo ruhanga zihurira na Hitler cyangwa umugore we Eva Braun. Ikibazo rero ni kimwe n'icy'Abarusiya basanze aho bavuze ko Hitler yiyahuriye. Ikindi kibazo ni uwe munsi Hitler yapfiriyeho nyirizina. Ku itariki 29 z'ukwa karindwi, undi muhamya utarashatse kwivuga izina yabwiye abagenzuzi bo mu mujyi wa Los Angeles ko yiboneye n'amaso ye Hitler yambuka yinjira muri Argentine. Nyuma y'ibyumweru bike yagiye no ku biro bikuru bya FBI abaha amakuru y'amato abiri yiboneye n'amaso ye aje atwaye Hitler n'umufasha we Eva Braun ngo bambukiye mu gace kitwa San Vatias binjira muri Argentine. Uwo muhamya yatanze n'uduce Hitler n'abambari be bagiye banyuramo, ikintu cyatumye ibyo yavuze FBI ibiha agaciro cyane. Intandaro y'uru rujijo rwose ituruka ku kuba Uburusiya nta kimenyetso na kimwe bwasigaje ku irengero rya Hitler. Umunyamakuru akaba n'umwanditsi mu by'amateka Gerard Williams yavuze ko ari umukino wakinwe kugeza n'ubu abantu batarasobanukirwa. Mu magambo ye yaragize ati, nizera ko mu mwaka w'1945 Hitler n'umufasha we Eva Braun bavuye mu buvumo bari bihishemo munsi y'inzu yabo bagahunga. Ntago bigeze bapfa. Twarabeshywe kugeza n'ubu turacyabeshywa. Umwe mu bari bashinzwe kwita ku buzima bwa Hitler, we na Haas,
mu bibazo yabajijwe nk'umuntu wari uhibereye ubwo ibyo byose byabaga, yatangaje ko bamaze gufungura ibyakomanywa ku itariki 30 z'ukwa kane umwaka w'1945 ngo bamenyeshejwe ko ingabo z'Abarusiya ziri kubasatira ngo zari zigeze nko muri metero 500. ngo Hitler n'umufasha we basezeye abari aho bose, harimo abasirikare bakuru, umuryango ndetse n'abakozi. ngo Hitler n'umufasha we binjiye mu cyumba cy'isomero ubwo ngo hari mu masaa 8 n'igice z'amanywa. hanyuma ngo mu masaa 9 n'igice z'amanywa bumvise urusaku rw'isasu. we na Hazo yakomeza avuga ko we n'inshuti ye Valet Hensdinge bihutiye kujya kureba ikibaye. bakigera mu cyumba bumva hari guhumuramo imiti yica yitwa cyanide. avuga ko babonye Hitler agaramye ku ntebe n'igikomere cy'isasu mu mutwe, ngo hasi hari imbunda nto ndetse n'amaraso ava ku kaboko ke atembagwa ku ntebe yari yegereye hafi aho yari igaramyeho umufasha we Eva Braun. gusa we ngo nta gikomere na kimwe yari afite, ariko bose ngo bari barangije kwitaba Imana. nyuma yaho, kugira ngo wumve neza uburyo urupfu rwa Hitler ari urujijo, wakumva ibyo ibinyamakuru byatangazaga. ntitwabashije kugira ikintu tubona icyo ari cyo cyose kitwemeza iby'urupfu rwa Hitler. nubwo mbere nizeraga ko yapfuye, ubu hari impamvu nyinshi zerekana ko akiriho. amakuru aturuka mu Burusiya aravuga ko leta y'Uburusiya kugeza n'ubu igishidikanya ku bijyanye n'urupfu rwe. igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikizi niba Hitler yapfuye cyangwa akiriho. Alain mu Budage ku itariki 19 z'ukwa 12 Abarusiya ntibemera ko Hitler yapfuye. Catalina Gomero, uyu ni umwe ngo mu bamwiboneye amaso ku maso nyuma y'igihe kinini nagize muri Argentina. nyuma y'intambara hari inzu yaje kubamo. icyo gihe ntago amahoteli yari ari gukora. ijoro rimwe yaraje, hari umuntu wari umutwaye, yarazamutse ajya mu igorofa rya 3 ry'iyo nzu. baratubwiye ngo dutegure ifunguro rye turijyane turisige imbere y'umuryango, ngo dukomage ibindi tubisigaho tugende. yarariye rwose neza, ibisorori twabizanaga yabimazemo. amafunguro twamuteguriraga ni amafunguro akunda gutegurwa mu muco w'Abadage, ibyo Abadage bakunda gufungura. akomeza avuga ko nubwo yari yaragerageje uburyo bwose ngo yihindure, waramurebaga ugahita ubona ko ari Hitler. yari yarogoshe utwanwa twe two hejuru y'umunwa, kandi yari yambaye ingofero. wabonaga afite agasatsi gake, gusa yari yambaye ingofero. iyo nzu yahoragamo abantu, gusa mu igorofa rya 3 ntawahageraga. hasi wabonaga ari ibisanzwe, ariko hejuru hari hatuje. umucuti wanjye Eida yarambwiye ati ibyo wabonye ubifate nk'aho nta na kimwe wabonye. umwe bashoferi bajyaga bantwara twajyaga dutebya tuti ntacyo nabonye, nawe ntacyo wabonye. twabifashe nk'aho nta cyabaye, twabigize ibanga rikomeye. ariko ubu n'imyaka yose ishize ntacyo bintwaye kubivuga. niba ibyo mvuga mutabyemera ntacyo bimbwiye, iki narenzaho. ibyo nabonye narabibonye.